se predstaviti članovi tamburaškog sastava kulturno-umjetničkog društva Stubica iz Donje Stubice. Možemo odmah jedan veliki pljesak za njih, dajte. Dejan Rogin iz Bugarija, Ivica Knezić Bisernica, Danijel Dolenec prvi brač, Miljenko Jakovčić drugi brač, Ivan Pavlic bas, Dejan Boručak harmonika. I sada vas posebno molim da obratite pažnju na violinu. To je Petar Ruk. Dajte veliki pljesak. Petar, mogu ja otkriti jednu tajnu? Naime, čula sam i saznala da je Petar učenik 7. razreda u osnovnoj školi, ali jednako tako da je učenik 1. razreda srednje glazbene škole i odlično svira violinu, tako da posebno molim, rekli su mi da obratite pozornost na njegovo glazbeno umijeće. Do kraja vrijeme je da nam se predstave tamburaški sastav Kuda Stubica iz Donje Stubice. Kud sam negda s tobom hodio, senjam hiže, lijepe bijele breze, rodni kraj gdje sam se rodio. Sada sve su steze i trnaci, kad su prešli prijatelji svi. Samo linka znat Stubice stara, skrivaca je te koji više ni. Samo lipa znat Stubice stara, skrivaca je te koji više ni. Pozdravi mi lipa stara, rodni dom i najdraže mi sve. Oca, majku, moju milu dragu, a najviše pozdravim i nju, moju Stubicu. Pozdravi mi lipa stara, rodni dom i najdraže mi sve. Oca, majku, moju milu dragu, a najviše pozdravim i nju, moju Stubicu. S kim se večer Stubicom španciraš, ko ti nudi lijepe kušlice? S kim po starom lipom si opiraš, kome daje vrele kušlice? S kim po starom lipom si opiraš, kome daje vrele kušlice? Pozdravi mi lipo stara, rodni dom i najdraže mi sve. Oca, majku, moju milu dragu, a najviše pozdravim i nju, moju Stubicu. Pozdravi mi lipo stara, rodni dom i najdraže mi sve. Oca, majku, moju milu dragu, a najviše pozdravim i nju, moju Stubicu. Oca,